O folo fatu ma fatalo fatu sa moa I lau mai mo mai foi. I lei foi vai ngole aso ia le teletonunga ia male manatu au tu ia lo mo so I fu lau lei ma so I fu manuia pa ia male mamalu maulungo si tatu watanu. Fatalo fatu I le ngang fa lolo I le pa ia male mamalu o sa mo uma mai tafa ilangi fia se ia pa ia mamalu masani se ia ole pai tu loto e ngata ipa ia o sa mo I on tulanga whalupe. Malu whale tala lelei, malu whale atunu utainane ma malu whale malo. Ia, o le tātou porkalame fōle nei, o le tala noanga ma le taitai le malo. O a fio mai fōi mpapa o mai lau tu stala uma sa moa, vai televise ma le tio wha salalau. Ia, ono le longa pui li inga lava o si o tātou atunu whaiva, tiute mga luenga. O whenga il tātou malo. E tūna I lava aso le tātou porkalame, o na ieri wha moe moe aso luluma. Mai ai loa le tātou ka peneta, o na wha penale, na maua lewa noa. E tala noa ai, ia mawhaile wha soa wina im taupu, ia so luluma. Laso, wha tūlanga ina lana o le tātou ka peneta, peitai. Si mai le tātou porkalame le nei stofi. Ia ona o le tātou taringa malo, le whatoa mai atu na nafi. Sa tutua no ai tātou ka peneta ia me se fōri lo lo tātou tunu. Le sol tal sfuru na matai nai fono ka peneta ia mfa wa wai tulanga masani e pe na fai ai fono ia solo matai tasi. Tulanga halo ia e longo ina I pele malu tātou tunu. Ono nisi fo yo fai unga sa tapena ina le so ia walfa moe moe o tātou. Malo ma le lufi lufina faso ina ai mai se tūlanga o lona tamau ainga. Tu pe alum tu pe tongi I le atina ina o ma tanga luenga ka lava tonga teitasi o tātou tanu. E momo atu o lea ua pasi alo I al tātou ka peneta le porkalame o le One Government Grant I le so. Ma lea ufa mtu alo I atu ai nei le 5 miliona. Mo a onga uma le tātou tanu. E a fiai a o ngal malo, a o tumoti e ma o ngai kalesia. Ma o mai a foi na fol natu le lava ia sol tulanga ia wiel fasoa. Ua tutala lo lava ia tulanga a o ngai kalesia. Ma o nga lotu e mise a o nga ale malo te tele. O lo a fia I tonu le taulanga. Ina ia fasafua le tino I tupe le tulanga o lo iai te mine nei reise me suia. Peitai o aonga uma le malo o lo o fito I tonu ma I to tonu I tu malo taitasi. Amata mai lava ia o ngā mata, primary, secondary, kolisi. O lea walilifa le whaafoifoina o neia o ngā uma. I lalo o fono whaavai. Tonu fono whaavai o lea o tu ina iai sui o le komiti o aonga o le sa whai ai komiti o aonga o aonga uma I Samoa. O lea ua whatatia uma tātou komiti a onga. Ai ave tasi le tūlanga o le whafoifoina o aonga uma I le atunu. I lalo o le pule ale fono whawai. Iai I le te fono po le whaipule. Ia o le pule a onga ia masui lava o le fono whawai ufito I tonu o whasinga tonu. O la tau ia. O la vaia tūlanga o komiti a onga I tonu o fono whawai te tasi. Mai o te whailoa lo I atua I o lea ua atulanga lo I le so le lufi na matu o le se furubalu tesi ma le 5 miliona. Ne so foi ta va maoni mai ai le mai ai tapena ai o le lusu fitu I tu malo ua atoa uma lato fa maunga mo tapena ina o le whamatu inatu o le tasi tesi ma le 8 miliona. O le so, o le whamoe whamai au mai ai, ia isi tu malo uma, o na mauaila I o tu malo e 5 sfuru. Ua ngafa tauli maina le whamatu inatu o lato seleni, I le vai aso le nei tasi, tesi ma le 8 miliona, I tu malo uma. O lo tau fia pea tatia le tu malo tasi, peo na whailo atu momua, a sale le anganu me le lua, ia ono tu langa o le lava e le I maua se avanoa. So ai le pule ia mawhai u lea mataupu. O le so foi na
wha whailonga ina ai le tasi tesi ma le iwa miliona. O le tino i tupe wha matu watu mo i lato uma mainga sa fia lato me to tino e ala le peso o le pawa. Ia e pe lava na wha sisila lo i atu le timo sola. Ia e tu ina maile tu langa o le laulau te tele o le tino tupe e mana o mia mo nei wha moe moe. Ia e leila loifo le valu miliona. E tai o le vai li linga le mtanga luenga o lo ngafa ma wha moe moe o leo wha moe moe mai ai tol se lau iwa su lima ainga ia manai pisinisi a to ai whaingu mele lea tasi, tesi ma le iwa miliona o taui televise, saisa me umasa wha penan wha le tonu mai o lo whanga soro pea ia inga ma tulanga uma masani ina ia mawhai ai o na taua Milton Wina lea wha soa ina ia ua nei wha o ngā ina o se mea ua whai eini wha awhitaua inga po ni wha awhisui ingi ni mea le ia fia talu le teimi o le wha le tonu le tātou pawa ui o lea pasi e kapenete i le so tasi te sima le iwa miliona mo le nei wha moe mo tāua o le vai aso le nei se furu lima ngase ngase lima ngase ngase New Zealand ma Australia ia mai o lo wha solo pea le tūlanga o lo iai alo e leila lo ifo le varu se lau le iwa se lau wafe tupe le vai aso le nei ono tūlanga o le taumwhai pea o le tātou malo ia e taumwhai e la vea i le tūlanga lava leo le tātou ngase ngase a winatu i fafo New Zealand ia e mese intia o whata oto whainga whawai ia mga luenga la vea i tūlanga wo mawhoin tātou wha malmalama ia o lo tapena tulanga umai nei e mawhai o na whai titia lea wina atu tātou tangate whafu ai e mawhai pea o na whaia tonga fitinga i nei le so foi na saini alo ia i lumor kapeneta se so soani alo ia ale malo ia pani lua tesi maleiva miliona tala Amerika nuna winga e valu miliona tala Samoa valu tesi male tasi miliona tala Samoa na saini alo ia no mal kapeneta ile so sani tulanga tau va i tau ngal tato watunu mai leo alo si sila ma Japani o no tato paanga masani tele mano noi atina SS el tato watunu fatino el tato fainga wo por tato fainga paanga male atunu o Japani tato va tato wafu ia fale aonga ia tulanga tau sotainga tulanga fo i o poto ata mamai whapitoa technical experience voluntary ma mea mwhapena o loo matua tu lai mai apani o se tasi o tātou paanga whai na tātou whalangalango iai tātou wā au mai e whea i sa vai Lady Samoa, Lady Naomi Lady Samoa tasi lua tolu o wā au mana o wā ana wha mea lofa mai e Japani ne fo e whaua tātou wafu teimini nei ia o mea uma lava o so onga ma mea uma ole malo o Japani e venea wano tā ua mo le lenga mwhafti tele ia mpasa ia Suzuki ia tainane le sui vai o le chaikai nei ono le so le ana saini ele tātou valu tesi mal tasi miliona tā la ia ele o toi nāma se la ina le malanga mai ele fionga ele ama minista o le vai fafo Australia le foi sa tātou tali malo ai i vai aso saini alo iai ia marilienga whawa malo i le tūlanga Memorandum of Understanding mua o le marilienga tātou te pui ai le teimine nei cybercrime and cybersecurity mo Samoa lio ma vai puinga lunga social media e me se for tele mala no il va vai puinga mo tamitia onga ya ma me mo fa pena le sa saini ai le malienga na i le va tato malo e me se for tulanga fa so tainga MC tel tato tulu lua ia tulanga le mtanga luenga leo fa tulanga no nga luenga wala nga te fale atulangano nga luenga war fa fofo wina male atulangano la o nanga lava fa leo le sa mato malanga i fo isavai
talalo ia le tatou Maritime Services I savai. Antua tupu whaulavi savai pe le loa se si sami po le mu po le a. O le alava le whaulavi matu ia. O lewa I le ofisa I savai. Whawhainga luenga ina I tangata e peto luas fulmon tupu. Lato va pau, va whaola meuma. I leto e tau whatali se ilunga o atua pia nei. Lena talalo ia nafi tu sivi, ofisa leo leo tu sivi. Ia le nei fo if so soani ta ua Australia. A walfa moe moe le nā. Lo fa solo fo inisio tulanga masani, tulanga taua o onga, trainings, ma mea mawhape nā. O lo fa solo I perfenga paanga Samoa. O lo tari mau I nei le ofisa o Australia. Tunga li kapteni ma lau fa tonu uma. O lo ilalo le lato va vainga le tato va tele leo na whanua. Ya, nau tau si fia leo tato o na whanua top. So soani al ne Australia na whanua tasi, lua, tolu. Ya, vi ia le atua le so soani tele. Hale me siri no whaftai e nafi. Whatau tia ti e ale na whanua. Leo o na whanua koru o le whakake ki e na whanua. O se wa amana ia tele. Sura 5 minuti le mato o isaba. O to inga va tonu an nei o lo tamo mo iai mo le mo tele I sala fai. Nei so soani uma, o so soani me le malo Australia. E sa mato malanga whaatasi ai ma le fionga le tamaitai minista nafi. Ia, ma mato tu e fo I mai ai I to tonu o le awhai tula. Ia, na evato si fia malanga le tata I sawa I tula, ma le awha le alu I tula, ma le awha le sau, tolu I tula, I lunga le vasa. Ia, ma le luai tula I lunga uma ma le aso. Ai, wo uvai ma le nganga whaftai, ia, tuli taimi. Ia ma le nganga ia o ngā tele le nei wha moe moe mo tātou. O le vai aso hoila le nei la sto nai o le atu ua I le tātou na whanua Samoa. E o I whaile la tau shaki whapitoa mo le what deal for every 3 months, every 3 to 4 months. E o ai e whaile la tau shaki Australia e o I whaile au wa ai luas fulu leo leo. E le ngate na vaile tātou wa ai whai fo inisio tole ina. Ai la tau o lo ilunga le wa. Wha moe moe, tu e tau numai nei la solusu 5, ai le wha tau nuina le tātou tuto tas. Ona e te le tātou tāpenanga mo le whaanga me le tai. Te le tātou whautasi, te le waalo, te le kurula, ia ma te le tātou tauwanga ma tā longa I runga le sami. E mana o mia I lava te le o se tātou rescue boat, ia ma tāpenanga o alwha mo mo le whamatangofia ina o le tātou puto tasi. Ia, o le fo isa auto silfia sa whai e fo I le whapai ina o le e le fionga te maitai minsta Honorable Ben Young I le tātou official fono I munu I lava o nau whaasisi latu te musola I le titi fo I sao Australia e ala I le whatupeina atoa o tātou whale fono I le sesi na o tua iai a vea uma fonga vitalai ina ua whaale tonu le tātou whale fono ina ua tala I lalo le tātou whalefono tuai. Ia ua mana e nai I whalefono lo iei nei. Australia na utapa I eitar sanga I eina leino atu. Whailo whiutana inga ma le malo. Whai ei lo le tātou whalefono. Tala whaatau au tupe sa iai tātou whalefono lava ia e lusu 7 miliona. Te si malilima tala Samoa. O le tātou official fono le temin nei. 5 miliona tala Samoa atu fatasi. Valus furuono miliona tala le sao Japani. I le official fono. Ya, o le lau whao popo atu e mal tātou sao. Tātou sao le whawina o le whale o li ima tamaitai whai pule. Lua tesi ma le valu. Ya, na ele le tel tununga wa toa ai le luas furu valu miliona. Lusu wiva miliona, varus furiva miliona. Pea tu whatasi ma le sao tātou atunu. E ala I le whale e mapu iai li imta mai te whai pule. Mō tātou whamoe moe nei. Ia, e langona I lalawa le nganga whaftai. Malo Australia. Nei fo tātou taringa malo. Ia, sa whai fo tātou tūlanga masani. Avel whaaloalo, I tau I whaaloalo.
ia malenganga whaafitai lātou fo ia lofa mai mo sia tātou tunu. E fo sa auto vai e sa fai fo tātou press conference. Te lole sa auto I uma, ave fo tātou mtaupu, whawhai ngofia tātou visa, tātou teranoa le tātou RSE program, ia tātou teranoa le tūlanga o tātou tangata mai whafo tātou tangata anu umolo o lalam papa ao ia tunu mamau, ia mawhatara noa le mtaupu e winga le tupe le lakapik. Ia malwha moe o nei mea uma e tauna a mai pese fina ngalo Australia ma e tire tau whai atu nana tali mai lava le whionga le tamaitai ministai mtaupu sa la ngā. O le mtaupu muli o le mtaupu le nei o le tapenanga o le tātou ai ngā pālota tai au. Ia, o lo ua tātou tāpena lo ia mo le whaamua sa whata umua ia mawaisinga no mela lua. Matua I pia fo I le whaamalo si au, ia maltu langa o le whaalotu tele I tu malo o leo tāpena o lātou whaamua moe. Ia o ai lava le taunu unga e tauna o atu temine nei tai au tātou rose unga. Ia la tātou turi matai pea le tūlanga le whaamua moe, tātou talo le tua I neu le masao. Mai se ia mau se whainga pālota while mū, se whainga pālota manuia mo se tātou atunu nei. Ia o nei mata upuna no manatu e la fo I tupea. Atou whaasoa mtara no ai le umavol whai aso le ri. Atonu e inisi me tāua mo le lumanai. Ia tātou tara noa matala le avei. Ina ia whaasoro tātou por kalame, ia marangang whaaloalo. Tu sai mal vai aso tele. Nessa siringa ila wa fionga tu langa o le faso soina o le miliona polita o se fulu miliona mo le tu malo sa fata la o fionga pen faina. Tu mai se fa manga pole atu langa wo ia ile. Le fa moi. O le tala muli sa o fato nominat committee o le toi fo ile no. E toi tala no. O le tala muli lena mai. O le atufa lava I tangata uma o le no. Mai lava le tangata matua se I tau pepe whatoa whanau mai. Ano na rua o le atufa I la tōro whaiati na le na fia. Ano na winga e se le tupe voi le mau le tangata taitoa tasi. E se le tupe tufa I ati na a fia. Te mila nei o lo whatali le whamoe moe na sa whaile consultation le committee ma le tu malo. Au te loe le o te mamau se taimi o na whailo mai le kapeneta e le I whatau wina le whamoe moe tufta whaina. Le mata upule o le tasi mariva miliona le mo ainga fo ia na afia na to mea tō tino. O le ale whata o tonga lawa I le tuwhaina e fua e lungo le o meia na leanga po I se set amount o le ave mo le whamon mo le. O lewa na whaasala lau e le mtanga ruengo no whana tula criterias o la ele lato fo e atu mai tangata e le stala lato mena leanga. O le mtafa ioi foi la le mtanga ruengo o leo e vavaipe mo I o mea ia le na leanga. E a la la wa uma na whaile lato assessment. E maa mai il whainu mela lea. O la lava la wa au mai leo whainga o tangata ma ainga ma le value o lato men whale tonu. Wa avel whaatuatuanga ntanga ruenga sisio manga. La tau te assessinga tau ma le value o mena leanga. Ina ia mauti noa sa o le whamoe moe. Ma e tele le lisi na mai. Kano whatu e valu miliona mon tupu. Le lisi al mena mai. Ia au le assessment la le sa fai. Na fai e le committee. E la iai le tasi te si male iwa lau whaama munu mua mua. O lo iai si quotes te tele. E a fia ila company te tele. E na mafua ino o le value lunga le mele le valu miliona. Au whaama mua ainga tōp se lau iwa sulima. Lea e vai iai le tasi te si male iwa miliona lea.
Ai se umalava talo sanga ma value na le la tufa. E la wa vele yo ngal kabineta nei tasi te simaleiva. Ia no lo la tau e fa mauti noa e na fia mal tupe tau no mau tangata. Le se fasil fa mo le tatou ngase ia wo fa ia tele o tatou no mera neiva ia so se fulu lima. Ile fia le la anga inga intia fia ia ai fia sa fa ingo se leni fo ile o fa matu mo mo. E lima New Zealand. As fulu intia. Ele tu na ma se la ina tau punni. Tua ma tau tia. Ela voi le fa tu ele por calame le fa tia el malo. E tauan fa le sia ia inga mele nei. Ele uman mele nei. Tau na ma tu fa tu la ile le por calame le fa tia. Ina ia fa se sila sangol fa le mai. E fa pitoa mo tau tonga ma tonga fitinga. Ia ona fa solo mai le to upgrading o mo water ta ofi mai tanga taia. Lona lua. O le mai o masini le lei. E fai e tonga fitinga i nei. Ma la tau e operating a tonga fitinga. Ma vai masini. E o man fata atir por kalame. E le fai ngofi. Ma tua i pea i lunga le tūlangone. Tau mo fai o te min nei. Pat e le ma fai na alo le malo o le ola tangata. E la loi fol vab se la wafi. I le vai aso nei. Ma o se tupe te le. Leu tātou tera nō se furu 2 miliona le tausanga. Nona winga. Te le ngā luenga taunto e whai mo tui fo maloloi. Te le. Toa te le lava. Ia o le wha solo ngā luenga e le o whai ngō fifo ngā luenga ne. Au whai ngā luenga. Tūlanga lava ia tau teini tau siso i fua. Ai matua lava al back up il matowai. Lava var se lau iwa se lau tangata le lava services. Au tūlanga tau fō mai. Tua panga tia tātou fō mai. E lai wha moe moe mai le lusuru tōrusu fō mai mai whafo. I tu tōno resi lua tōru masina. E o mai fso soani li me tōnu a le tau te tau mwhai ei. Ai peo whatu e le alofia. E le alofia. Tau an tātou ono sa i whaini me lea. Otherwise, ian tātou sa ungi ro le malangan maliuma le oti e le to e motu. A le lava i aina i tangata o lo tau mwhai pea i le o whai ngō fie. Oi si o mo tu lau lava o le swing o ate, tu lau lava o le swing o whatu ngao. Transplant. Ia tu langa o ngase tu ngā cancer. Ia meise i la tau a fia tele i tulanga o le suka. A mafa tele tulanga na. A pei o le tau whaingana le tātou malo leo whatatia ina ia lawea i maila le mea leo le. Tulanga o le tele o tātou tangata a wina tui whafo. Ma e leo toi lai titi le whatara noanga o le porkalame leo o whai mor se whenga le tupi. Ta tala ni awa no se toru mo New Zealand ini kampani la tau te a vea tātou tangata. Taimi mō mōna le tō tasi a kampani sa vai. O la wala le tau sa ur kampani na. O tau na le sa tātou mō. Taimi nei. Tōru kampani. A tupu maini pe whea mo lumana. A maini quote sa whare mai ne tō tōru. A tō waile po whea me tau whioloro le tau mō tātou. A pēnā voi la intia. O intia pito i sirin tau ngō whia taimi nei. Ala voi lau tau nu mai isi company intia to ruol vasolan te atu nei. A voi o mai lato, whapea mai. E tau ngō whia lato. E voi lau avel whatu nungal malo, Fiona Minsta, so e fō mara loina. A whai o intia, tōrun whale mai, a mai kōti nei whatau ngō whia. E voi whale mai mai whiti len tau nu mai fō vasolan te atu nei. O le mea lavare nā. Ia, a ia te au ia, o le ola, o le me tau lia le nā. Tu lau lava, o le ola. O lo ia isi ngase tu ngā lava le teimi nei o le te sunga wawe ngainga malo na alo. No e si mai, aia batu. A le whaia le transplant o le whaiwhia ue maliu. A la whiutana i o siona whine na lau atu i nei. O la transplant i eilona vaenga o lona liva. Siona tamaa. Ia, o la lawa lai whetu una il teimi nei langa i le tau ngofie ia e teimi no atu, e sere me no atu ia, e latu maua i o ia
le tonu lona liva ia le tau ofa le pātu le liva o lona alo e vifo e tau tonga fiti e ngase ngase o le whaiwhia. O mea umana tū ngā mo le mai tau le lumana. Le mea tau o lau wai o le mea mwhaina sa iri leo la ma le malosi. Pe tu nanga na lo nga fa man tanga le ngai. Sa iri fai fo. Sai fo man miela o fionga tai tai o le tunu. O la ofesili fa mon mole po le tasite si ma le iva miliona ta la le fa matu o mo ila tau sa afia ile. Ai o la ofesili fa mon mole po wa ai fa fia ia pesa soala upule tonu le kapeneta ia tulanga ia inga ia sa afia ile. Tama isunami fo ile le sa tula i mai tau sanga lente a fa mon mole. Sa u whalongo ia i le no fo inga le nau manei sa alu le assessment maoli si a tangata. I le i o mai le pepa na. O le pepa le na o mai o le tatou pawa. Le tsunami le sa Lucia ia. Chei fasolo le altemi tonu mai fasolo le. Ai le i o mai. O le si o mata o pufa mon mole le o fionga. Pe whamaonia ua mai ia su engal matangal wenga leo leo ia li leo leo sinia fo ia to alua lea sa suspend whapeng na liki ai tua ia repoti ai a whai wa mai a powo o mai lau fionga ia Ile i o mai o lo solo su enga ele i o mai le whaiunga ala sa a pe o lo solo peso su enga leo leo ne mauti no ai te fai unha tarwhenga tonu fai e mata upule ai le ia sei tu atu pe ai lawa fionga le fsili po o mai le kapeneta famolmole ia mata upule ai te fees fa upopo le tato malai valele ia le wa tele lava fina ngalo walanga ia ai mai se fo io le o le polenga voile o le malo le atunu fa pe wa o se la valus fulta la o la o tele se itanga o le afia ai fo ia mai se le la amata tuls fullo tau sanga anga ilo ia la o fionga pol po o mai le amta upui kapeneta famon le sosa talano no i el kapeneta ono le wa o le tala ifa ai le fai le fasalonga no i el tato malo te le lopo le samo e weisle wala to amataina na fala wi lol tau o te lo le sela tum ta fai yo na tau no fai o le tau sa tau o no mai samo a port authority e tala no le tunu al mele o tala no samo airways ai le sela tum tau pun tau o me mo al na fi fa sa nei ina ua ami nei le pulenga le port authority e o mai fa mal malama le kapeneta le awala na fai ai na fai fo ia na fea na approve na fea male ai inga na leina ma fo na fai mol fa mo le tina e no tato mala valele o nei le so na va tolta penanga le tato e port authority management Malato fa manino inai, voleva na pasia te minele fenga malo fori nei. Voleva na pasia me fenga malo le na umanei e foi sa matu ye Ono fa moe ina ia tilo le mtanga alwenga o malai valele. Ile atina e ina o malai valele le vaia. Tulanga masani o le fale le inga ona me totino. E matulanga o tape nanga monisi me mo le fale le ia tiri mo le lumanai. Ai o le whamamlamanga, o le tātou tax le iei nei le wheo ai atangata, e ono lima. Tax na wale vale ta te tongi al temi nei, ono lima. Pau ala le mea whaule na whamamaru, le la tātou oi whamamaru nei. I le so mua mati, nal su lima tāla. Se furu lima tāla. E na maua atoa e la i o tax whaule la iei, valus fu tāla. Ono lima le ia i te mire nei mal su lima tala malus fu tala al tax. Ya, o le si se lau tala. O le se lau tala o le levi o le mea le whaale leingo a tātou
au wala lau papa le alu i lungo valele Aerobridge. Ona o mai tau, a tau si sila le vas Pasifika atoa. Nau sa moa mawhiti. Ono iei Aerobridge ia. Tātou whataitai ono le whainga o le tātou malai valele. Ia upstandard tātou. Tātou vaini Tonga, Niue, Tuvalu, Cook Island, nu umana, na o whiti ama Samoa. O le iai ia tūlanga ia. O le se lauta lala le whaopopo, o le levy. E le o se tax i lunga o le whemalanga inga le tunu. O umana ave le tūlanga o le apopo inga le malo i le Airport Authority. Ina ia wa aile le i tātou facility mo le vanele. O tatau na whatūlanga le upgrading o Whaleolo. Whangari, Maota, a Sau. I rei mamau atu nei le tele o whawhitau li wa tupu mai i savai ina ua tapuni whemalanga inga. O le mawhaina wheo aini waalele i savai. O le masina o mati, e toi a mata en toi where lei waalele i savai. Ao, malpo. Whatonu ina fo ina i wha mōli uma maota, ma Sau. Wha mōli mwhangari. Ona le tūlanga, ua leila loi fo, misala po sa vali le lua se la wafe, le tupe al mtanga nuenga o le soifua malo loina. Awa ini emergency sava, e tau haia le reidi Samoa tele lea, por Samoa Express, e lua se furu fitu wafe lo na tau i le malanga maina al tasi pe lua ma. Ai afa pe lele le va lele i so se taimi o le po, ala e ola mōli mota ma Sau. E nā le tolu a where tjara e mele ma. Ia, maltui ngā mela nei taimi o whaafosei, whaafilai whaafosei. E mana mi aile ngā whatau li maina ele malai vālele, o le tūlanga lea. Mai o nei sa whaamalama o iriri ai ma malamalama ma maninoi. Ia, langa lau atu o mai whaatasi, o sau whaatasi le levi, sau whaatasi ma le tax. Ona whai maila ia maile ono suli, ma le se lau whaatasi. E sau whatonu ina i nei pūlenga mlai vale leo mai tala noa i le tātou media. Tātou, ia msalo e o mai le press release a le Airport Authority. Whamal malama. Ia, sa au whautuaina foi, o le tātou watunu e mana o mi ala maa malama. O umi wa se furu tau sanga o file consultation si tanga nei. Au tātou, o le vave na ngalo pe a whapeo ni tupe tongi. Ia, o e vave... E vave na ngalo pe a whape tupe tufa. E vave ina man tupe tupe tongi. Ia, al whamamlamanga nā le tunu. Nā se fulu lima tā la. Le tax fule whapopo le mawai le varusu tā la mai lona su lima le tātou te iai. A le levi lava ia. Ia, nā uto si fia. O le malaiva lele le o te wha tōtonga ni me whatau wa. Taup se lau mon tupu miliona al tātou lou na whai mle vālele. Tauan tātou ono sai i o mai. Ai atūla al tala whata i tai. Whāsuta alal sau tonu, Samoa. Whāsuta alal ali whafo. E tongi nungo lau tike le tax le nā tax ai mor tātou malo. Ia, al whamamlamanga na. Nor wha malamala mai nor tūlanga leo tātou mle vālele le savai. Leo la ato e tana le tūlanga le na isa unu e tolu wafe le e tjata ile wa alele. O yese tau whata oto mo pasese tangata malanga. Ia, o le whata oto mai. Le whata oto mai e le Samoa Airways. O mana o whai ai e whata oto mai se tau ia uane i mamafa tele mo le tunu. Ai au fo ine i ngau company valele. E foi sa tātou whaitio le mamafa te lo pase se tutuila. E ao le nā mamafa. Nā mawhainga to tongi ai tā la for Samoa Airways. E tau an tātou fua whatau. O sa vai la vai ia ono le tau whiololo tātou ai tutuila langa o whaaftaua inga ma mea. Ao sa vai. I orki e ki e re kangu loki ma si ma le mai ma me whapena. So I believe e kaunga whai se estimation e lei mo sa la whai. A te loa tauna toi where lei tātou wa. Ala upgrade. E tauna toi whatā le lei malai wālele.
E nā e tātou tā patu fōre le ma iri le pāpaso oi pa o vale. A tauna tāle o tā iri tātou pa stop le i whungaleile la tala. Tā vo le a export. Tā solo. Nuinga tauntu e whale, le whale. Tauna i tatu whinga luenga. Ia mele sa to e tārsanga, mele ko wana tutuila. Le sa o melva le mai i e verangol mea. Tā funa. Sa wai tā funa se isa va. A wha walanga wo mantik lea tātou mele vale. Ia o le whale velawe na i le mawhaina tātou whawawa ono tūlanga le whale tonu mele vale. Ai sa wa sia ai, sa waru fo i lava i sa vai o walau mai le vale le latu e piki mai au. So mana e test mele vale le po le lei. Le pawal mea o le alofo le li mo le rumana e tauna whaatele o le tala le insinia tauna mau le tasi tesi ma le lua maila tasi tesi ma le lua kilomita le tele ma whaina le nei le siwa le la poa vole le dash 8 i al temi nei le whao ngā tātou tuino atas mo temi nei le vale le iasa o ni whapena iasa tu sa le air condition la ia sau ma mota tu sa le pawal mea o famoli ya no fautua voila ia le tama felo ai ma le fiunga le pule voila le paso le di foi le sili solomona e poi sa pule le tato me le vale a famela ntala fai ngofia so nei ona lewa ia mo riva le sola no vinga de tauleti e se si ola fa solo ato alato tasi na advantage ol temi nei pole ala al temi tu poi fa le vela controlla tua I fa le olo vale le alwe piki mai tu langa na fa pena foi la mafangari man tu ta lor fia ta lo le ono ya ta puni fangali wa ya taina nele po o ti rongol menna na linga ma fuan fa pena a le nganga emergency e tauna a sausa o le vale le tiri ma le mai mai sa vai. Rawinga tauna lani whangali mo le lata I le whalema. A whea lau a whalasangan mata o pule a pula se update o tatou waa fo I le whaatali le mo le wao muri whanua ma sa le lolonga. Ma la tfasili muli a wha muli fola apa tfasili a teitui le susuenga le I le ofiso leo. O le tsau no mai o le whangasolo a susuenga. O le minsta o tanga luenga e mwhaina e whaamaoni e mai pe sao o lo o iai ma le si susuenga e ese mai le susuenga le o lo talia ia le whai umua. I nisi foi o lo o masalo mia a fia lava le mata o puletas. E le toa tasi. Ai ona o to lua le ua maua ua iai mau tutu. O la tau ia na whesota I matangata ia I whafo atu. A o isi os whainga na whai munimuti, e mau atu. O le ieinu me la isi ali I leo na tara no, o le whetara noa I matangata whaatau whala au whasain. A voi lau umana o whatu whasolo re susuenga. A solo susuenga me tau na whai, le lava lau te loa le whasolo la tau. Susuenga anai tau te vai atu, e leo lai te tira ngā luenga lai whai. O whea sa iai, le se lau iwa sfuru mon tupu tangata leu tau fia te minu. Whea sa iai all these years, cases iau malana I te minu nei. O fisirina? Lona winga, e iai se toi fuata ina o ngā luenga leo mafuai, o na maua me ia leu tato vai te minu nei. Ma e leo teo nama se la ina fau wala langu mai tutuila le tato wha moe moe. Ioe, te le ala sanga o le lato tau whai mo tūlanga le, ala wale se opsiri langa? O le waa, ia o la soata e tau no mai le fionga le minista fito e tonu al mtanga le. A le waa lava ia o whaia ia whiutana inga e le te tau o na au mai, o na le sefi. Al teimina nei po na whai atu. O le waa ia tu sa ma le lua tesi ma le 5 miliona lo na tau. A wa umana ave tātou tupe o e upgrade ele wa. Le leila ina o lungo lus 4 miliona lo na tau.
Ia la wala fai le feu tana inga le awala sirin tar whengai. Ia te whaola le tupe le tunu ule natu. Minga se io mai le fionga limitita fai le awala. Fatu la i pole alme whangi fai ai. Pe fai whale pe wha uman tue whatau ese lea. E tue whaola le tupe pole le awala eftu una ia ua nei mai maua le tulanga na fai. Tulanga lava i o le fatu a maua munimuni fo. Sa le te tau lava. Ona fai il spal tulanga lea. O lato, o meta wafu. Me o mawhapena ua na o waa. E tala whiunga i mo dark boat mo me whai ito songa o waa e whapipi i ma waa e toi whae. Pei tai, ia o lato whatau al wala upasese. Ai leo le lato mta whai oi lea. Ia o lea lava la tau whatulanga atu i tūlanga e siri na tarwhea ngai. Me tau e toi whaola tupe le turu. Nosu mo tupe miliona. Ma e le tauna tātou whatamala il me tauntu e whai. Tu lava le fisili le i leo isu enga faufa molmole leo fionga. Ua suspend la ia leo ia e whaatino isu enga fau ia anumtanga luenga. Pole. Suspend. Ala e whaamautu isi ia inga na o isi tangata ia na longa mai au. Ala e whaasolo la tauta pena. Ngalo to lua leo suspend ese ai le sunga ia vani ma le si leo le na suspend momo. Ese leo to lua ia suspend. Ai fo isi ali leo na maua la tau telefoni lungo la tau na loka mai. O lai whetara no a i matangata ia. Fesili famon mole. O temi nei wa tele lava ia fesili wa tu fesili ia ni sel mamalo le atunu. Au fionga pole asi tulanga o il tato no suta la fo le sa fala wiloa tau sanga o mavai. Pol meu fa nga lava famon mole. Na leo no suta la. Tala le sa tala ia tupe le note famon mot. Ia wamana misa wono suta la. O tato woson ona. Tato wono suta la. O se fa ilongo o tato wono suta o sang. It's a commemoration of tato. Au te ilo ale fa nga. It's now, it's official currency fa nga tato. Ai pe se asa uba i sawe. O kere koe vaia o pasi se. O kere i ua foi se ongo suka ala. Ia e manaia. Manela va manatu. A e fia au iri terpe to e whaungana e fia o lera minister tupi. Po wasui le ata po utu e longa ata i lungo leo na suta ala pere ai. Ai mana e siri. Whaftai lau a fionga molo ua vanua. Ai ola ofisili wha mol mole o lea sa mai tau watu fo i le whai ungor vai aso i sala whai. Ia o le sa nga ia tu fo i tato mtanga luenga ma o le fo i sa awa iai ia lau a fionga fo. E tulanga fo i lea ua fai loa foi nisi rau fai fato anga. Ia re fia fo i le tamo fai ngar malo. I le au mai le o mea mata na e tato o fai fato anga o na o mai tau ina. Ia wa tele mea mata wale i lopo o fea awe ai lau a fio. Ia, whaftai. O le lua vai. Na o vai atu lunga le Facebook. Ola, ua makua i mau, wasa vai i mau pot. Ia o vai so. Esto na ile no matu nei. O le iai o lai sene les Ross. E me faina la tu fa tau aso se o loa. Fai le tu langa process. Ma wina tu loi fafu. Ia, fa pena foi la le o kiso fa tonga. Ta pena ina o la tu packing houses. Ia ma fa solo loa. A le fa ua mai an ta pena le tatu sa mo export authority. La tola na to toru le sa fa tonu e olo e va il maketi. O e va ai matiritilo il mela le nei. O le fa tau sao mai loa
o fua whaeleleanga ale tunu mo tātou. O le wha moe, ina ia la vea I mo le teimini nei, if so sani lau exporters. Ia, o le lau umana ta pena le malo le container, wa umala ta pena le teimini nei wha solo. Ona whiri lo leo le tangata exporter le sa masani na vea o loi whafu. E sa uroi wha awaru ngā luenga lea. Ina ia kaval tupe le malo on whata waitalo pa reni o shipment, transportation. Ia, masina polo fiki ma le tangata le la le whatau mea. O le whainga pa angarana, na reina ta pena le tūlanga o le tato Samoa Export Authority. Ia aua nei to tupu le melea, o le whaula lai o mea mata tangata. Aua le lopo whela ave ei. So that's why na reina intervene lo le malo, ngā tue wharu lo whatau ngā taro le sto, na ile la zauni. E o sa oala le maketi. O le whamoe moe, ina ia la veai, fua o whaeleleanga leu al teimining, e mua tupe tato tangata. Ma e leila loifo le tōlis furu whasu wafe ren whaat. Alai wha umana whaatumu le container ta. Ia o le meta ua, o le tali i tātou tangata. Ena rein whaatulang, o la ala e tātia tal container lai valu am whasoro. Ia umaloa, e ana vairo leo se exporta e sili na te lelo na sao le avengo o loi whafu. Sau whai lele tia o mamtanga luenga, take over lo leo ia. Ia wana ia tangira me leo watu le malo whaatau vaa ma tātou exporters. Leo watu tongi le malo talo, tongi le malo le shipment, wai lo le costing, sau lo le exporter. Aru lo ia whaakau ia ngā makeki. Kawal kupe le malo, kawal on kaimi, maulang profiki. O nei le sola usu whaapito le fono le Export Authority. Mo lesi anga inga mo le lumana. Awana ala on tau ave le sros ma le mefir vai aso nei le fionga le liminsta. Ona lele I mautur wha moe o le tato Samoa Export Authority. Ilona winga tauna lato tiro le tūlanga lea. E vautou vai, ua sui tato te mi te tala o tato maketi. Whaatonuina le ACC tatala luasu whaitu lal tato maketi. Ia, o te ai malo ufifi, e lau latu, tato toi fo I pe o aso ia. Po le ale leva o le poe te eva, wangalo se kaukaro ngai alma vele whale, ia po I whala au ainga I ke kifangi lava, whairi whatau ia na excuse lei menga I lo kua yaku. A le wha moe, ia, e ra koko e o ko menga nefa. A le wha moe, ia maua leva noa, e ia se au whatau talo na no for kono o vaku, every 2 hours ma pu e mele video. Ia, every 2 hours. Ese mata avale tu lau lau. Tato to o vai tau fole ia so ia. Ta alfa veao ia o uli mata avale sto ina sawe. Pe kasi mo rire lai senga pa ma ko mo kwa. Ia, o foringa na sa tato ia iaso. Al termine nei. Ia ma e lava le tu langa o te fatanga. Wa 24 hours le kako trading again. Le fo ina le o penal tato marketi le I. Nai tangata whaatau a painu uma, whaatau ke pua asa vali. Lawa watu tai il maketi savalalo, I mean fungalei. Au whatunuina fo le ICC ma le minista vifa o mani whale I e toa I e mone nei teimi se I tau whatu langa po le ale mea tau na whai. Ma le awa inga, I e whaatau na o painu ma mea une to e whaatau anisi mea. E to e maua mai loa se sile mele na ia wakaput loa mtatou. A le lava e vatu ala vanoa ina ia o le fai e fia inga o la vo ina auto si sira le tal temini ni pe toru fafara ia la popo ala o tu i mo la tau a tau mai nei la to me mo temini nei o alfa mo moe ale nganga ia o tato market ia los furu fai tu la le talaina faftai fo le te mai ta watu o ma pel tato li poti mo market tu la ngosta itasi tate toi fie whalongo ai le leo mai lata lau lua. Ia soia. Tate whalongo ia I ripotina e lua tai au. E te iloa mai whala au tau mo whamata, whala au whaisua, mea vela, talo tua tau nu mai lau muuru mai whea, tau nu mai lau ka mu mai whea. Ia, mana promotion o tato mea mata. Ia wakei au kako hor ko viki maka pungi whaasoro a koa iwo. O pese whale mai le mea karor kaimi close.
leo tu e te tala. Nā o le whamui moena o le tātou malo. Po le ale teimi o le afiafi, le ale teimi o le pō, na i tangata whātau teu o le teu mo le sā ma mea, ia, o le tūlanga le nā. Ia, ma le manu lau ti a tō le nā le tātou malo, a le soani, i leo whai whātoanga. Mai o le asto nai nei fo, ia, e tue whātino i fo, i whamui moi nei ia. Whāsolo pēr tau rumanga o le tātou soani mo le au whai whātoanga umai sā moa. O fionga tasi ala ofisili whamule mole. E leo toi pomala e le tūlanga le pe ona tūla i maila so nafi le na e polo ia malo ina ia avi whafo ia se tasi fo io tamama tuo le nei fo i whala tonga. O le vasili leo fionga pe whamata e taunga maa lie leo fionga ia le fina wato le fo i tama wa vea le tūlanga o lon tautonunga wha avaenga wha upwhai. Pe wa so poutua ia lana finau. Ai o le mai tau mai le tunu o le ha fio mai fa fa ngai sanga ula le fio mai lo fionga tai tai le tunu ai fa pe fo ia le fionga le minista le malo Australia la so fina ngalo lo fiong io ia o te lo le to te no fo uma malatari on tau po nafi tau pula vai e le va o ia le tulanga o tato fa tala no fa pe nei ai te tau fo ina ita pula tūlanga o tūlafono. E whawhoi tātou tana nonga nei. O le mea momo e selo whānoa noai. O tua inga la e ina fio atu male. Male nea fo i tamali o le tunu i te tonu o le tātou a tala tana nonga. O le sa vatu le whalauria mo o tō mo le mida. Sa ima le dress code. Sa mo le tātou te iei. Tātou le tātou tali malo. E le se tamai tangata le tātou malo, e owa mara se lau miliona le tupe Australia len fai. Ai sa le tau lava o nā ngā i atu se tangata whapea e aluatu e lea mana ia le mena fai atu ai. O te le loa po i le tātou presa tau na fai le tūlanga lea. Po le ofisa fai le fono, le dress code. A wā an tātou whaatino i whawhul dress code, manu e lea se pisa. Pei tai o le taimi ma le awala nā watu ai le mau. Se o tātou le wai Samoa. E le tūlanga tātou te vai, e le tūlanga i whai i whesiri ma mea E ai peo vai atu. E leo ni whesiri a ngā i se le leo le tunu. A le whesiri a ngā i e una i mai e te au. O tā fia whaongaltu pe Australia. E le tūlanga whapurkiki. Sa o pui ma le rio langa te re manao i loafu e le fionga le limins. Tā tātou mta upu whaloto i whale. O le tau fofore la ka pi. And you understand what is happening. Ale lava fina o mai fo la to fo tele tunuma. Le sa por kiki mo mola kapi. Le sa tong fai lava fa to atu ono tulanga. O le fa longo le ne fionga le tamai tai minista. I tulanga po a fo lingo le media samo. O le tu inga standard e iai le tu inga media samo pe fa mateo samo le tau o tangata e silio na fa alo matau aloa. E po la fol fa le vai le vasa mo Australia o tato malo le tani o avela na ta ia ma melo o esel tato me ato le no fo se le fo linga i o se tangata o lava na si la fia mo sa mo e misi o tangata fo o se siri ia o to e na mo malai tau tustu sing o fa tai inga la na le fai moto o le toinga o onga na le fai mo o tō lalovo o le whata tō papale mai me tau media le tunu. O le toinga tangata lea ma fōlinga ma mionga. I le wha penta tō a mionga. Ioe, ia ui o lea. Whaftai le tua nei malama le finangalo o le fionga le tamaitai minista. Ia, mai si fesiri whapea. O tō malama le na fesiri ai le si tu stala lea. O tō malama ni mele wha o ngai le malo o tō tupi. O tō si la fia le wha o ngai na o tō tupi. Nala le tala le minsta. O le whea ngai ngā sā moa ma Australia e tau ave i lunga o le wha tuatuaina. Pū lea sā moa le me wha o ngai i tupi. Ai le se mea la tō le tau fisiringia. Pe wha mate o tupi i wha pe avi fea, pe avi fea. Pe wha nanga o le budget support pe avi fea. O le tari le nā. E pe fōringa mai tu inga whatala noa nā lena whatala noa i lesi fōi tūstala nā la tōi.
e whape mai, Australia, o tō whātua ina sā mō rwa ngai ngō kōku pēa mai. O te teletonu, i re tāre whengai fo nā whasit. Ia ai tātou whātātia whapena o le me sili, o la ua malama me mai le sā unoa le whiunga le Minister. O le whea ngainga a Australia ma Samoa. The relationship is building on trust. O le whātua ina le malo. La mena leina malanga ma mau mai le a whiunga le Tamaitai Minister. O lona whātua ina le malo fo. Ia au atangia i la. Ia la tau tere o taria swinga leo tātou iei. Hui o lea, ia fua se tapu. Te matei tū ma wawai po a fwoi tūlanga tau wai ia. Ona te le tu e whatangani tangata re mawhau whau le mi ngao wapea. Tono tu se inga matara noanga le tātou malo. Netsla. O le whatala noa le lato Grace Spirit. I whai ei tūlanga o me leia se whale e au noa ma se Grace Spirit. O le Grace Spirit foi lena mafua into e aere manatu tu e whaile e foundation o le whalfono. Mantuana mai au stadi e whaina o le whalfono e le ilo kea whakasi le foundation o le whale. Ia waru alu lawa matana mana e nae le foundation. A le malo le whale. No mai au stari e whau I lunga o le structure to white. E la o le temine nei. Salo ina whawai el tūlanga le o le toi vai le redevelopment. Le lau tō vai ua sui a tō al whawai o le wharfono. Ia ma le construction, new constructions o le LA. Ia o le whamui mwel nau te loa iai a tūlanga o Grace Spirit e pui pui ai le atina e o le LA office, ia martato parimene. O laua maea na motu I ela tau tupe. O te talitonu o lau whaasolo I procurement o le a tau tupe. Tale leo te mamau ai. A matana whaasolo tūlanga o le tātou courthouse. Te lefol manga luenga. Ese mai ai mal tapenanga o le whataina a toa lato ka paka, tapenanga mo sisi ngā fua. Ia me umala teu mai a tia whau atoa. Ulia whamolmole. O le toi fia tulituli loa tualimta upule na isa unua ili sila mamawan malo ma le whamoe whausias tatu whale mai fo ilia whapitoa. Ia mai fo mai na ia sefel se leni al tatu malo le tele nga sengase. Pele o ia se pele o sila tatu lawa fionga mal tatu malo le una ia foi le o halo mafana wale atunu uia e a onga. Ina ia o e pesu le karia le o fa fo mai so se tu ai nga fio foi le mole fe so so ani foi sefel tatu se leni le au mai o fo mai faf lawa fionga fa mole. Ole mo ko ikele o ka ko fo mai le peita ele o ato umal servicing o tato farma. Mai ilei foi se tūlanga la si fia lei mai tato fo mai lei nei le mela tu por tato farma. Wa ngai foi se faila to private clinic. Ya matulanga fa pena ai lem fa interview fitato malo lango le tupu. Bueno fa atu walava tini tau si soifua. Wa lava Salo o 2004 wafi. Ia tangata o umana whaau ma qualified. Ia mai eiri e tūlanga wa ngawhatia. Si itia fai tūlanga o nurses I lau vai. Ai o le teimine nei. Wa matuai mana o mia. E lua sifule tōru sifufo mai le line mo tato por kalame fōlea. Le vai tā pena le tato whare mai tere I savai. Ma le whare mai fōi tōnai mato. Ia o tangata. E siri te itinga uma tangata ma mea. Ai ua mana o mia tele I mato tua. Yes, e tatau o na iai le to tele o alo mwhanau.
awana i misi tatou fo mai i lalo o skolsipi tausanga taitasi mai taun tatou titilo mel na e taua ono tatou soifo maloloina ia mo le nga faaftai tere nei aso faaftai atu le paia malu o le tatou au valaulia faaftai folto faatasi mai le aso fiafia o le ugari fou tatou mafuta fiafia nei aso ono faamoemoe o le tatou talanoaga faasoa tai o le malo ia le taua faafetai mo tou fesili anino mamalama tonu vai tatou te wheloai fo le vai asa fou isi fo fufonga uma ia manuia tele le alo te fo i faiva fai ngon ne vai aso tatou tal sier fa mo le aso atai ao mo le whainga palota ia misi fo inisi o tau le mangol fam sinongo lo tatou fatetari ia manu te reina nei aso no asa usongo lau tō whionga mal pa ia mal malu maulungo tatou tu stala faafetai Samoa malo atu le mai mo mai ma le sisi le mai faafonga mai lau Paul Kalame la vare nei le talanoaga ma le taitai o le malo se upu a le tautamali i lau tō faafonga ma lua ve fale lo tō whinangalo tatou talo tapuai fatasi tu fatasi mo le tatou faamoemoe faaiugai fo lenei vai aso mai se faamoemoega o lo loma ma balasi o al faamoemoe le atunuu manisi foʻi o mataupu tonu o le tatou atunuu le tagata lalaia ma lona loto i fale mai se foi le kalesia le atunuu ma le malo e manuia tele lenei aso magaluega o toe tatou felo i pea soifua mai manuia